Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga kiaria ukamo. Gatho cia mwanya mwiroreri witũ Jos Kenya TV ori githini wa ceceni ino njitikirie kunyitio geni nigetha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinyaniria na ngihoka ati we wi thayu wa mothani kure mwena wa Facebook mwiroreri ndeto wigie DJ Fatxo no cigithite na mbere kwariririo ona gutwika ati DJ Fatxo ni akorirwo cleared na kesi ya Jeff Mwathi no riu muingi no ugithite na mbere kwaririria ndeto yo no kirikanio wega ndeto iria ikinyitite mwaki thaici ni kumana na hindi ria DJ Fatxo akorirwo atura matu make ukirikane thutha wa gukorwo agika interview na umwe wa amemerekia oikaine ta Oga Obina oria kirehaga kula show ni akorirwo agitanja agitumi gya gukorwo agitura matu make o kiria andu ningi baadaye magikorirwo magikuruhania na maundu ma uthendekia kana kindu tugwitaga Tina FC kule mwena wa Facebook no ningi DJ Fatxo ni akorirwo akihota gwitetera na agicoka akiuga atiriri na nguthomere kwetu ukipias ni kitu kubwa sana niliishi kujireserve kwetu nilikuwa nasikia kitambo watu wenye wamepias wanaitwa mashoga niliona nimeishi kujireserve alafu munaniita kitu ambacho sijawahi kuwa nilitoboa masikio ndiyo nikue venye nyinyi munataka macio ni maundu maria DJ Fatxo akirikie gukorwo akiuga thiini wa interview ya Oga Obina o hau no kirikane ndeto icio kana semi icio cigiokite thutha wa DJ Fatxo gukorwo aingirirwo muno nenda-ini cio kinyaniria akiragwo ati ni abetie mitugo yake iritu kana mitugo ya atumia o undu ria DJ Fatxo akiregete fiu na akiuga ye areka uguo ni tondu wa gwikenia ye mwene ndio we mwiroreri ugukiuga atia kuma na ndeto ino njira thiini wa comment section ukijira atiriri hihi ndeto ino ya DJ Fatxo gukorwo agitura matu make hihi ni ndeto umia mukirite na njira iriku njira thiini wa comment section tuona ni kahinda kangi gatari karaya.